Dreamline. Izrada i brušenje parketa su se dugo, kao i prerada drveta, odvijali ručno. Iskusni majstori su godinama izrađivali samo jednu vrstu drvenog poda koji je sebi moglo priuštiti samo veoma bogato plemstvo. Na kraju 19. i početkom 20. veka počela se razvijati industrija, pa je nastala i mašina za urezivanje pera, dok su se u 30. godina 20. veka pojavile i prve mašine za brušenje. Takav parket se ugrađivao tako što se zakucavao na letve prethodno potopljene u beton. Parket se nekada polagao i u istopljeni bitumen, ali je takav postupak ubrzo izumro. Danas koristimo visoko kvalitetne ekološke lepkove, najkvalitetnije na tržištu. Tara parket je izrađen od pažljivo biranih domaćih vrsta drveta, prethodno termički i finalno obrađenih po svim evropskim standardima. Predstavljamo vam Dreamline. Kolekciju višeslojnog parketa u 8 dekora, dimenzija 14 x 170 x 1000 do 2000 mm. Dreamline predstavlja kolekciju višeslojnog poda velikih dimenzija. Ukupna debljina poda u Dreamline kolekciji je 14 mm, širine 170 mm i dužina od metra do 2 metra. Debljina gornjih sloja kod poda ove vrste je 4 mm, gornjih sloja, donji sloj je 10 mm. Završna obrada poda u ovoj kolekciji je prirodno pigmentirano ulje nemačkog proizvođača Osmo. Sam pod se proizvodi od hrasta, jasena i oraha. Ovaj pod je prilagođen svojim samim presekom i tehnologijom izrade za podno grejanje. Sama faza montaže je vrlo jednostavna, zato što se parket montira na već gotovu pripremljenu betonsku košuljicu. Za kvadraturu od nekih 70 kvadrata potrebno je jedan dan montaže i već sutra parket može da bude u fazi eksploatacije. To je glavna komparativna prednost ovakvih vrsta gotovih podova. Održavanje samog parketa je sredstvima koju je predložio sam proizvođač Osmo za neko periodično i za neko generalno renoviranje samih podova. Pravilnom ugradnjom Tara parketa na adekvatnu podlogu dobijate najdominantniji komad nameštaja u vašem domu, koji pravilnom upotrebom mogu koristiti generacije. Detaljnije o našim podovima i stalnim akcijama možete pogledati na stranici www.taraparket.com. U dodiru sa prirodom. Tara parket.